Bismillahirrahmanirrahim. Given integration from 1 to 5 fx dx equals to 4 and integration from 1 to 5 gx equals to 3, use the properties of integral to find the value of k such that integration from 1 to 5 fx dx plus integration from 5 to 1 to gx plus kx dx equals to 10. 5 marks. Okay. Soalan ni under topik properties of definite integral. Okay, so kita nak cari K. So kita gunakan soalan yang hujung ni. Okay, integration from 1 to 5 fx dx plus integration from 5 to 1 to gx plus kx dx equals to 10. Okay, kita gunakan yang last kali ni dulu, okay, untuk kita dapatkan nilai K. Okay, dan dari sini, kita perlu tahu properties of definite integral. Okay, properties ini kita perlu tahu. Okay, untuk formula ni, dalam appendix tak diberi ya, awak kena hafal. Okay, teorem yang ni. Kalau awak selalu buat exercise, automatik akan terhafal. Okay. Okay, so yang ni kita solve, kita akan dapat macam ni. Kita check one by one. Okay, integration from 1 to 5 fx dx. Okay, kita refer yang ni. Okay, integration from 1 to 5 fx dx kat sini diberi equals to 4. So, kita gantikan 4 di bawah integration from 1 to 5 fx dx. Kita gantikan dengan 4 menggunakan info yang diberi dalam soalan yang ni. Okay. Okay, untuk yang ni pula, perhatikan yang ini. Okay, terbalik. Okay, so yang ni awak kena refer theorem number 4. Okay, perhatikan theorem number 4. Integration from B to A fx dx akan jadi negatif tapi terbalik A kat bawah and then B kat atas. Kalau asal tadi B to A, sekarang A to B tapi negatif kat depan. Okay, dalam theorem number 4 ni kita akan negatifkan dengan syarat kita terbalikkan lower and upper limit. So, dari sini kita gunakan teorem yang ni. Okay, kenapa kita perlu terbalik? Sebab dalam info asal yang diberi nilai adalah integration from 1 to 5. Tapi dalam soalan yang ni, yang diberi adalah integration from 5 to 1. So, perhatikan, kita boleh terbalikkan. Tadi asalnya 5 ni lower limit. Sekarang jadi upper limit. Okay, and then 1 tadi asalnya upper limit, sekarang jadi lower limit. Perhatikan terbalik lower and upper limit dengan syarat kita letak negatif kat depan ni. Okay, ini kita gunakan teorem number 4. Okay. Okay, and then sampai sini, yang ni nombor, ni pun nombor. So, nombor boleh combine. So, 4, yang ni on the right side yang ni adalah positive 10. So, you pindah ke kiri akan jadi minus 10. And then yang ni negatif kan? You move ke kanan jadi positif. Okay? Okay, yang nombor ni awak boleh solve dulu. So, 4 minus 10 equals to negative 6. Okay, and then yang ni, perhatikan saya buat apa ni? Saya pecahkan dia. Okay, yang ini kita boleh guna theorem number 2. Okay, theorem number 2 ni, okay, kalau kita ada integration from A to B, fx plus or minus gx. Okay, kalau tengah-tengah ada simbol tambah ataupun tolak. So, kita boleh separatekan integration tu. Kita boleh pecah-pecahkan integration tu. Dengan menggunakan lower and upper limit yang samalah. Seperti yang asal. So, ini saya pecahkan. So, kita boleh tulis integration from 1 to 5 to gx, dx, lepas tu tambah. Okay, and then yang satu lagi ni adalah integration from 1 to 5, kx, dx. Okay. Okay, sampai sini perhatikan nampak ada constant kat depan ni. Yang ni constant, k ni pun constant. Okay, jadi kita boleh move constant to, okay, kita boleh move out, okay, from integration sign. K ni pun constant, pun sama, boleh move out from integration sign. Okay, yang kita pindahkan constant keluar simbol integration ni, yang ini menggunakan
teorem number 1. Okay. So yang ni lepas kita pindah keluar, kita gunakan teorem number 1 tadi. Kalau kita ada integration from 1 to B. Sorry, integration from A to B. K fx. Kita boleh buat apa dengan K ni? Kita boleh pindah keluar. So jadi K integration from A to B fx dx where K is any constant. So sekarang K ni constant, 2 pun constant. So kita boleh pindah keluar. So lepas pindah keluar jadi macam ni. Okay. Yang ni guna teorem number 1. Okay. Okay, next. Yang ni, integration from 1 to 5 gx dx yang ni, kita boleh refer yang dari soalan. Integration from 1 to 5 gx dx equals to 3. So, kita boleh gantikan dekat sini. Okay. Yang asal tadi still ada negative 6 equals to 2. And then untuk yang ni, kita gantikan dengan 3 menggunakan info dalam soalan. Okay. And then plus K. Okey, untuk integrate x, kita tak boleh refer yang ni. Kalau fx and gx, kita tak tahu function dia. So, kita boleh refer dari info yang dia beri. Tapi untuk integrate x, kita kena integrate sendiri. Okay. So, integrate x with respect to x dapat x squared over 2. And then, this is a definite integral. So, no plus c. But you must put square bracket with lower and upper limit. Okay, so integrate yang ni, dapat yang ni. Okay, K ni constant tetap ada kat luar. Okay, tujuan kita nak cari K. Okay, and then, yang nombor ni kita solve dulu. So, ni negative 6 equals to 2 times 3 dapat 6 plus K. Okay, untuk yang definite integral yang ni, kita boleh gantikan dulu upper limit ke dalam variable x. So, we have 5 squared over 2 dapat 25 over 2. In between must minus. And then gantikan lower limit 1 into variable x. So, we have 1 squared. 1 squared tu apa? 1 and then over 2. Okay. Okay, and then yang 6 ni you move to left hand side jadi minus 6. So, minus 6 dapat negative 12. Yang ni still K. Yang dalam bracket ni 25 over 2 minus 1 over 2 dapat 24 over 2 which is equals to 12. Okay. Okay, and then K dengan 12 hubungannya darab. So, 12 ni boleh move to left hand side jadi bahagi. So, K equals to negative 12 over positive 12. So, dapat negative 1. So, this is the value of K such that yang ni tadi. Okay? So, inilah final answer. So, untuk topik ni, awak kena ambil perhatian. Untuk formula yang ni, teorem yang ni, wajib hafal sebab tak diberi dalam appendix, ya, teorem yang ni. Okay, tapi sebenarnya kalau awak biasa buat exercise, dia akan automatic terhafal sendiri teorem yang ni. Okay? Dapat? So, this is the complete answer for this question. Okay, K equals to negative 1. Dan untuk soalan yang ni, markah dia adalah, perhatikan kat sini, markah dia adalah 5. Okay. So, untuk topik properties of definite integral, markah dia 5. Okay, untuk final exam nanti. Okay. So, pastikan awak tahulah guna teorem ni. Okay.